أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mapiarkan ukmana kapipita lang mga bangsa miya rautan na gumakapumentay si sadyang kaya lay babidyo tano sumpatad na iyo di tano ka pamanutul sa panguyat di tano ka mumusawira sa ube di kalo-kalo na pagpakawayat kupitang gisaan pa kay tano o kakabaloy tano ang mga tao adi mani mo sa luto yan ukap tugalin yan si ikualungan kendudan. Iman tu alungan Sabto na adna tutultan wa mapuntok sabab sa kapakaran ni mambuag yang kaya kakaumapman kapne haji na puwid ni ka pupakay ng katano kumatungan na itano mga bangsa tano makipakanin ni at ay gira lagi da ina pagpanambutan tano sudi tano kanggal kapari para duisi ko mga ginawa tano. Anam ya bati akna tutul si ko miya nga unaan tano. Si ko mga salihin. Siyak ini na al-Hatim, siyak ini Hatim al-Asam na pada iku mga pipiyay simba si iku Allah pamana sutigtan wa mga salihin na si ikon kutan dia kapagintaw niyan na sabab sang kuto kalaiyan ibabaya ko simba si iku Allah na miya masisimalaw niyan wandumani kitunay niyan na simba nagyang kaya kapne haji kakagiya ikalimay niya rukun o agamatan o agama Islam. Na sukabubaliw niya na ikalima arukun, ikalima apulaos na mababangking ibarat walay suwalay ada 5 tatarutop sa pulaos. Uwid nagyang kayakap na haji na ayak ya patutanon na sutaw apa kagagawin. Ron mini paliugat na may sabab roon na Hatim al-Asam. Nami awid yun ito akal sabab sa siskan yan maapadag ko mitatanan kena ubasi ko riniskin wallah sa madakan. Malak. Na uman din na panganinian ko Allah agu ayan yan bu lalayon na matatago sa pikirian na andamanaya kibganun wallah kitmunun wallah kusimalaw niyan akapakanay tiyan. Namiyakay sa ko na alungan, mga oripan wallah na muuntod so Hatim, na miyaw mawata iyan na baguraga, beraga-raga. Tigyan ko na hay ama na, anto na uno ni itatantang ka, inuwa makaaawid akal ka. Na tigkuno Asam, tigkuno Hatim watakulay, mapipikirakan, may papanad sa pamikiran na kanap kaumadin, keranian dinagyang kaiyakanay na uba ko bukpa ka na ika. Natikun wata yan na baguraga, inu ka bis di panay kay ama kulay. Natigyan ko na wata kulay, kataw na kasubitat tino, mitatanan tano ko kapagintaw. Da mapanggasto akan sa kapanay kakan, na marutakam pansupanggasto na kan, na anda ko din kuwa sa imbaga kakan rakano ang mga pamilya ko. Tikun wata yan ikalimu ka buo Allah. Sa kapakatuon ka sa anto na inina namin na ikanago, mariski penso Allah sa kibagakar kami ang pamilya ka. Naik ka din pagila nga sunyat ka amapya. Natig kuno Hatim, aayabu, akapakanay ka na siyuming ka na makayug. Kakagi apiapan subai nada akapaarian ko dato nakagi lagi dito ada Agosto na kailangan mambuot ka kudasan subai na siyong wang kunang kuto bagura gasi na iyan na piangan nga pinanian
Yuro ka niyan sa tiyan ay nakulay, pakanay kang kan siya ma. Tanto din na manindingan-dingan niya nakapakanay kaya. Dingkap kalakan sugas to tanong. Ka ikalimutan bu Allah. So kaga anu tutul na miya ito na ini miya tagliang kun miya budyukian udina miya kumbinsiyan si ina yan. Na miya pakanay kayang kunso Hatim. Nalagi ako ng ganat so Hatim na tinimu yan so ito na ini na pirak. Matataguun namititang kaya pakatiyo ko telugawi iya kibagakian si iku pamilya niyan. So lang wano penggrit na inshallah na amay na pamati anak buo. Kagiyo kun amati mo Hatim na inibagakian kiran na mititang kaya pakatiyo ko pagasto ko tandayo telugawi. Na so kaga ano tutul na lumiyala ko kun sa Hatim mamiyonot ko kafila ayamana na yung kutuwa miyonot sang kutuwa timap nene haji. Huwag, katuturuan sa uluan, Amir, nakagiyo ko na lelakaw siran. Na miyat tabu, so mababalo ya uluan sang kutwa kafila. Yung kutwa, anto na ini timira na pinehaji, so mababalo ya Amiriran, na bedin tiyo ka, bedin inabut, amrana-ranap. Ana di siran makan didingilawan tawa uno ni mata urun mamulong. Kaya dingilan ni Rancho Hatim, sabab ko katawiron ko kabubaloy niya napad ko mga salihin. At tigira na, hey Hatim, bulungin ka kiagin kaiyamanan niyan na mabubaloy ya Amertano. Na dedin dua-dua na piyamutaran niyan, piyamatian niyan sa mga ayat na mga doa na ini sabab puno Allah. Ami miagunuta din amiapi agyang kuto emanan yan nakiatuka si sa agyang kuto luaniran. Nasudin sukya pakapian yan. Na ayaw ko na miyatiru yan ko Hatim na hey Hatim. Sabab ko, kinisabab per ka wala kaya bulungirakan. Na iman tuwa na sugastong ka sa isusurong agwi babaling na siyang anakan. Maanasak ni punggastor ka. Si sa agyang kaya ka pinehajitano. Na miya kagiro kun so Allah. Agitu ya Allah, sugagawang karakan. Napakiilayan karakan, sugagawang kako pamilya ko. Kakagiya din yan katawan. Ikaw-law-law ay maanan yan na pamilyaran. Nana, si iku nuko kapilala kaweran, na miteng ka imambu, miyakat talo siran gaw isa lakawan. Namiya langan sugas to, ay babagak. Nada kedingilan o ina, agas to sa suldawalay. Nadi siran si sendita ada parwarim bernada surutay man. Ugaid na aya piya ka mamsaon na subaguraga ako miyong binskia mairan sa kya pakanay kiyan. Nagkagtang kon sa kakayadiyan. Kagtang kon sa kakayadiyan sa kasisinga iyan. Nadiningilang ko ni anto na ini na ina iyan. Tigi na di din kaulaw lagi ang kaiyamyaw lawla. O pamabuko da sulalag ka. Saya maanan yan na kaya taglang ka, kaya maka. Nabaka din si singa. Igira lagi da iya da kidatoy. Igira lagi da iya da batanukakan. Nadinilang kuno baguraga si ina yan. Tigi na hay inakulay. Anda bis pupakapuon suriskir kita no. Bas ikiyama, anto unon kasi iku Allah. Na ayakon amiyat tiruwi ina yan. Natigiyan uway. Si ipupakapuon ko Allah ka erakatano priski. Ugaid na si ipki sabab kaya maka. Na sumini nga singa konsuata. Sa tigi na ayalumiyalakaw na sumatag di isusukat ap kasabapan ko riski. Ugaid na sudi meriski na sisan na andamanay ka kalakaka. Kapakay asabab-asabapan yan nun sa kiyo marketan o riski. Na siya kung si sagyang kutadiran kandempaw ang bata na miya takatakaw siran ka. Bedin miya tutok so pinto walayran. Nakagiya kon kalakaaniran na tigkunag yung kutadi manunutok aso amirul mu'minin. Na miyawaw sa mitataralawakawaw na pengnir kanu sa ayamaanan yan na may numyan. Nadiwagan nirang kun sa panginginuman. Nakagiya may num agyang kuto ayamaanan yan na amirul mu'minin.
Na aya ko na kiyat aman yan nun na ded na lawan yan. Amya kapia-pia panginginuman amya tagu ko tinoklaan yan ko. Tenday din nakapagpagintaw niyan. Na aya ko na miya tiru yan. Natigyan na anderi miya kapunang kaiyain ig apya kay numiyurakan. Asaya na adid na miya taamak na ig. Abapan makalawan si isa kapya. Natigira na siyaki ko walayo, siyaki ko hatim. Natig kunwa mirol mu'minin. Asungin yurakan jo hatim na gunyurakan nuwita. Huway, kaadang kapir miyumi. Natigira na so hatim na matatabuan umanaik. Na ayami babagak sa walay na so pamilya niyan. Na miyami mikirang kung sa mirol mu'minin na inandaan yan so sambitan yan apag-artaan sa mga perlas ama papanu ayamaanan yan na upamakubadang pusa na malaibali na inibetadiyan na sigo kinibetad niya nun. Natigyang kun kumanga padiyan aantaw arkan wari kebebayarakan. Natigiran asakamid na kay Amirul Mukminin. Natigiran na sa kebebayarakan na pengening koron. Kaapian to na onon. Midunitian na umananian si isang kaesambitanakan. Nakagiya amat timu agyang kutay nindudunitiran. Natigyang kun kumanga padagang apadalo malalakaw. Antaw ono nari ipumasar kanoron. Kalumia lakaw so hatim na mibabagakayan so pamilya niyan na kapakay ada agastuiran. Naging kaiyaig amino makan na sabnar asamidid na iya paemanan niyan na kaya taamakoron. Nabiyedang kun isa ko mga padagang na inuitiran kuwalayo hatim na kagiyam yumon na sutigu kibasaon. Amiyakat yukop ay pagtawiran nagyang kutapatimu-tamu ka na miyatimu. Si ikutan daid na umur akapagpagintawiran. Na ayaw kiya kuwa au karumaw hatim. Na inisiin yan sumawat eran wanto na inisisita kailangan na pumasaan. Ugaid na subaguraga. Awata iya na siya bapan wallah si isagyang kutamyaw lawla. Na tumatantang apupraresa na lo ayamaan niyan na mata niyan. Natikunuin na iya na saya nakakopya kamam sa abaguraga. Kagiya ko malalakaw siya kagiya ko kakantano na kaget-getang kasakakayad ka. Nakagiya ini namin yung maagyang kaiya patumutamukan. Ada alawan niyan, amiyak kalalayaman niyan na patumutamukan na bakad na isasagad. Tige na hay inakulay, malungkaman pamimikira na, ayam yang aling gagawar kita no nasutawad akapaarian sa ginawa niyan. Kapakayam ada so patumutamukan niyan, dinian kami milikan na ginawa niyan. Ugaid na miya ka ito akap di ini pansurun wallah. Naminiumar kita no suriski niyan. Ako pa kaya makatiyokop ko tanday din o kapagpagintaw tano. Na ipan dapat kau pamakusuli mo upamagay sa riski ni arkita no makauma. Badilawansan, agu di ketumpas ayamaanan niyan agagaw. Ay pakisagada kanina kulay. Nasi isang kutauras akararganir kita no. Namiya gagatano. Amiya kapantang tano sa miya pakanay tano suama akan asigurado sungko surga. Na ubabadin so kiniumar kita no agyang kaiyam ya kadakdak lalimo. Na di tano matao-tao. Na manggasto tano si ikudi kasusu ato Allah. Nakasabapan sa kararangitin yan kita no. Na madaso menang tano ko dunia. Na ayamala na makasundung tano na makadapanas tano. Si iku kapakatali mo matano sa hadapan si iku Allah. Bisababsan manguripan Allah. Mapunto ka na natutul amala akakwatan ron ay dawan. Paganayron. So kapaniat ko mapya. Dingkaon pagkaalangan sugas to. Benaragi ang kutabaguraga. Mataga ki sugalabakaka na mataganan isibab kuma manusia. Wad na di ingkang galabakan. Ayakap kesaksisyan na kagya si Mayor. Ayakap kesaksisyan na kagya si Barrio. Ayakap kesaksisyan na sutungan na yung kaamalay tamo. Na uba katago isa balamban na dingkaon pakabalamban na. Nang kaino. Na mataguto ka adin. Ako pa kay, yung kutakip sabab nun wallah, nasip man pakaw kita wallah, suisa sabab ko isap man aka adin yan. Yung kutawata, nasabab ko kiyang biit yan sang kutwa mapia, ami tataalok supuso iyan ko panunuatan si ko Allah. Mi tataalok supuso iyan ko pananarig ko Allah, na da ini kau aug ang kutwa sa rigyan ko Allah. Na iya imbiit tano mga watatano, api antun onon ima panid makaptan. Teron tano kiran aya bu pagagagasan na Allah. Igira ki akya panedang ka sa awida akal.
Nga mga nirkaswata ka, bangka praras nga. Pigilain ka na da pirak manaya-manaya, di ayang gulaw lang ka na matakulay. Untod ka man, kaiman to na suriskir kita no Allah na damiuma. Napamanuy tantanoy kiyumanian, tunay katiro Rasulullah. Man lazamal istighfara, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haythu la yahtasib. Sa tao, atatap niyan so kapag istighfar, na lebud-lebud nun wala. O di na, pakadaan wala so may papanudong na mga awida akalian, na bagan wala sa sulab ko, anto na ini na awida akalian. Nariskin wala sa dinyan kira-kira. Nakauto at akulay. Bata no din pag istighfar ka, kauto pa kau mabisuriski wala. Napaka pag istighfar nga, nagupuun mati. Adi rumpa kau mati, kadapan miyo ma. Na ande kiyo mo no riski na tangkad niyan sa ginawa niyan. Agi ito so kaya pag-astagfir yan, na di niya nga tiro ako astagfirullah. Nagupuun yan masipat, akargnan so kapagintaong ka. Nambeluin niyan ito adat yan. Na inokonomi sumbatak no na mapunto ka tutul. Ad na wata ang kuto ada rudupa kan. Agi sak na daun bawata. Na si kukya gana pwede dia na mga waluragun. Naigira amyala yang pirak. Naigira ada kibgero niyo minyan na edinya nung teroon na tigina. Pag-istighfar ka. Kaantan o kabgi wallah sa miya adak-dak. Naya susuan yan mambu na mag-istighfar. Nagupunad na migayron sa pirak na epikir niyan nagyumuta kaya pag-istighfar yan. Miya kaysa na migayron sa pirak alulutian. Na yan kaya ko pupumang niron sa mga pagarin yan. Di kami nga kikumya sukat ka. Yun ka na pirak kak na bas kabibigan no. Na epsing bagian kiran na tigyan na pag-istighfar ka no mabu. Kagiin nag-iisu istighfar kan. Nagupungyan may laya makambubuku kami sa pantag sa kawiyagan. Na ayad na punggulaulaan yan ang ginaw ko mga pagarin yan. Pag-istighfar kan waki, pag-istighfar kan waki. Ilan yung mano to? So ayama piya na di tano din biatan. So mga murya tau tano si ko kay to iran. Ama makalasiran na gitod ibtadiran. Na imiya kalala ipimbiit tano kiran na so. Ando man ay kasuatiran ko nganin ay pumbagay kiran wallah. Na ayamala. Na matangkad sa ginawairan. Aayab ko kapagpagapasan. Naswallahu subhanahu wa ta'ala. Ikapada kisabutan no si sagyang kanana indauan. Na daaki akamargnan. Abon di pa kau maawal ang kutatabang yan. Kena uba tigta no pa kau maapun sa langit rizki. Akaulog. Lian yung mano to? Si imyukit siyang kutwa ig. Api akinom. Agyang kutwa karuma. O hatim si ikamirul mu'minin. Nadaman na mustahil agyang kutwa ig. Napakapian wala sa taam. Kaan taufiki wala agyang kutwa dato. Sumambu so hatim ng kutagas to niya. Nakanauban niyang piyamalad. Nagupiyamang ni. Ugaid na miya kaukit. Si isa piya kaukit wala sang kutwa. Kaya buta si isang kutwa ay maanan niya na dato. Ini sabab po Allah. Kenapa kalalaya mi iba pamumulong so hatim sa isa giyang kutapo-tapo-tarian. Giyang panaging kaiyakan bulubulong na kasagabtan usang panaindauan. Api adi ka pamumulong. Api adi ka pamumutar. Na igira na isiba perkawal ang kutwa. Kapakapi ang kutwa pagaringkap kesakit. Igira na paniating ka. Pemutar ka. Niya kay sa agawiin. Amya panutula so Khalid ibn al-Walid. Ako man daro mga mujahidin. Na miyatay siran dinakawaw. Sang kutwa katataguiran ko isadar pa. Amyakit perang siran saralang ko Allah. Na piyakang babanugian so mga mujahidin na amyato niran na paridi. Nakagito na siranon na inalangan sirano. Pwede ko mga Muslim sa tigiran ahay. Komandero mga Muslim. Pagakula na miskano, di ka nung paginumsi sa giyang kaya paridi. Kasab na rararat yung ananan o mga riduay. Nasukon din sukyan gaw no Khalid ibn al-Walid. Na miyonat tumana, si kwayamanan yan na paridi. Na miyamatia. Orian yan na ini pamutaryan nun. Ini pamutaryan nun, nagyang kutayamanan yan na piyamatia yan. Nakajami pamutaryan nun na ini sakdu niya nun so sakdu na mininumun na tialwan yan sulang wano. Mga mujahidin na pala sira nun din mininum na did na ban kiaryat yung na miyamam sa agyang kuto ayamaan yan na tao akatawan niya nararat yung ano to. Na inira ututo ko Rasulullah na inisiyan ko Khalid wanto na ibiyete yan nun. Nakagya so Khalid
na isa din na kiguro okean na minibaga kumasahbat ko kapmuray sa Quran. Minibaga kumasahbat ko kapmuray sa mga hadith, kami ataman sa kapakipurang sa lalang ko Allah. Maanak na ubam, tanto amala. So, maanan yan na ilmu amat at taguun. Natigiyan aayabu agi abiyati agnon ya Rasulullah. Nasusuratul Fatiha. Sa piniatang ko, ubad amat at taguun na ratiyong nakuha ano no Allah. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agi-agi ka na nabiyati o Khalid. So Fatiha na inubitwi sa Fatiha. Kakna ubagibu kababaloy niyan. Ipalaka ko Quran. Kagip gana na suratul Fatiha na mararang kumiyan sumaanaw Quran. Na kabaloy penanan abulung-bulungan kakagi sa Quran. Na ini turun. Ayamaanan yan na mapapadal munso ayamaanan yan na bulung. Si dipindi si isagyang kuto kapakanin niya. Na padana na kasabuton. Igir akya mo tuwangkap siya kita ulong ka. Pemutaring kaki aginaong kakak kepakay. Aamay ka mag-ikhlas ka na ibigir ka wala agyang ka na ayamanan yan ito na ini nakapian yan. Na pada kesabutan na agyang kutuwa sumanga dato. Na kami katitikairan si iku pagtawiran. Ilan yung man agyang kutuwa su Amirul Mukminin. Kami agdamian mambu agyang kutuwa kararagani ko pamilya o khatim. Na ayapin gulaulan yan. Na ini pangaling gagaw niyan. Sabab si isagyang kutwa kababaloy niyan auluan ayamanan niyan na mapya. Na padapan adisan na mapamimikiran san na igira agyang kutwa magingid na makapagayon ng kutwa dito o agyang kutwa mga ulama. Mga pipiyayamal na pagpakaw masut tabang wallah. Sabab sa Amirul Mukminin sang utauras Abu Suhatim na so mga ulama na magayon na yung siran si iku kapugumpi iku betadi. Napteguin wallah sa kabarakat so kapagintawiran. Mimbeloy a pamumutar so hatim, mimbeloy so riski yung kaya pamilya o hatim ay ni sabab si ikwaya maanan yan na dato. Miyakadakdak lang mga indauan. Akasagab tano, nagukasabot tano, si isagyang kaya mapuntok atutul apian utultan. Apian to noonon iniat ka amapia, na dingkaon roroto sa sakap ni atang kaon. Pwede bulabog yung gaya kap ni haji. Ikalima rukun ko Islam na na iararb awida akal niya na iyo ando manaya kabaloy niyan amit tunay niyan agyang kaiyan ay haji nakagya peniat ka sa kapne haji ka na ilayan ka man mas igira na mas taralbi agyang kuto anumiyayik ada patimutamu kaniyan nangay no. Nakagi makaw masa Saudi na matatayo diyan sa simban yan ko Allah. Igirap man anumik na ada pendeganat sa wala na susurat din sa pumamasaan niyan na mabibiray. Sa ipun sa kapakauman yan roon na taman sa kambaling yan na surat din. Matugu-tugu na may kambaling na so. Ibubagay roon na kilo na bubudi pangampit ko mga pediyan. Pakaroran ako niyo kami tuman suaya maanan yan na kiloan. Ay kaya mapian na supnanay hajir kita no. Na tolabus ya paniatanian na sungsa baitullah na penuas tunay ini na itunay niyan sa ikalima rukun na Islam na ayamala na pagumanan niyan sa sabutian tanderiya saulan akatataguro unumanay igiranap kesayangan taon muunto disangkut to mga sirun sarungan na tao sunumanay na dirumbakas na ay storeran na giingit so tigiranap tiyugan sa tao upama kugyang ko tawra sa iyo untod garo na ipanasbih ka o di na makipagpumangindaw ka ko sheikh ka. Na ayak ka ulaula ng baling ka, na miya ka, mimbeloy ka, abarasimba. Nagimadakla di imnay haji, tabiyeta, amiya ka oma na okna ba suruyan ko din yan kanek na badin mimbeloy suruyan. Na kena ba, to na ini pimberangsan, kaya mapiya na, badi bulabaw sa mga sheikh tanwa. Ay mapiya ko mga sheikh tanuna, kena uba imanto na di palalawanaan na si ikarak nunut ka mapia ka pikakan ka. Si ikarak nunut ka giruman na ya. Allahu Akbar. Mga mursid tano. Ayap tiro na mursid. Nasa kita no pengguna na ako jamatano ko katarima unay hajiran. Ayak iamya ka pepea. Na makaw masunuman naik na di mata usimbayang na. Mimberya bara sambayang kagi miya panganduong ka ko kapanambayang. Bigyan ko tamya ka uma. Nabudin kiyo man niya dinyan kata usimbayang. Kami ako man at tigi na samida so sambayang sa Makkah.
Kamakapasat tenu sembayang na ada menaib tunduguna patka takbir adita meruku. Mi alin na tigin to sambayang. Allahu Akbar na inun yan utukulo la nakagidang kaun doon na syekha. Iyang kananauman din mapantag awakto na adinap sembayang sembayangan sangkana na dua haram. Nadang kaun luto karagragi teru. Adna miya kay sira kanu na miya kay sa anumanay. Si din ko kapembeli ngami. Tigin rak na syekh. Inuto man tanud makapasad sembayang nagumanat tanu na makapat tanu mga takbir. Na makan na siyak ini na duin yan. Kami agilang sa miya kalala apirak na da makaarap ko inunutan yan. Api aging kaya salatul mayit. Na daw na ikaragi magusay. Doon karagi teru aging kaya manan yan na syekh yan. Na sumining ako ba din sa tiga ka na sabab ko giyang ka na dua haram na pamamakutan. So amalo na mapya. Na uman mapantag si isa giyang kaya dua inged. Na saniran pupakisang bayangan. Naging ka na oras. Na sementala aniran kayad na pakasambayangon nagid nagyang kaetaw sa dunia. Na sari na sa kadakla saksi iyan kuya maanan yan na alungan na mori. So yung manalalag na niya katantang at mata na di kan kato no boto kasambayang sa miyatay. Anto na bisay tingin ni diruding hulaulaan. Andi katakbir tano na bakod mo makatatantang na pigilayin ko subsuaniran na ayaw ko mambubsuan. Na tiga kan pinipamangduwak no. Na suuriano kinindu na kanon. Na miya kagirawa ububu aki si iyakor kaya maanan yan na miya kaunot ububu ki atigin si iyakor kaya maanan yan na miya kaunot si sagyang kaya kaya panila man ito inisinditian ang guto awan lagi na nigira panay hajita no nga mapya na detano si ipanagan at lagi da iya matipan na prepara doon tanong sa mga manasik away prepara doon tanong din kaantano di matatalang anto na ipunggulaw laan tanong ko kapag haram tanong, kasulut tanong sa haram. Anto na ipunggulaw laan tanong si iko kapakaw matano sa mina. Anto na ipunggulaw laan tanong sa Musdalifa, si sa Arafa. Kaantano masuswad, dali yung tamakaw matano roon na. Ay hadi ka pangingisi o di mangingisi. Nana. Pirad ni oras ka agawi o kapanay haji, lima. Na lima gawi narumbu matataman, nasaulan tanuro. Naging ko ta 20 on agu 5 gawi. Anto na ipunggulaw laan ka. Tau pa mako, so say ka na, bita din yan ito sa oras. Kaya tanga naman gawin na isa ka oras, na pangdoon ka niyan sa kapagabdas ko sa lungan. Kasumbayang ko sa lungan. Kakasar ko sa lungan. Kadyam ako sa lungan. Kambelag-belag, kakawi-kawing, 20 aki agu 5 gawi, nang beling ka na. Kana ubag-ibu kaya beling ka, akadi, niya beling ka pa insya Allah. Akataon na kasi penggulaw laan ka kunisisita kasi iku dunia. Po nambusang kota kaya panay haji ka. Mituntut ka pan sa ayamanan yan na ilmo. Kaging kaya ka panay haji. Na katuntut panay sa ilmo ka ayap timun wala na sulang ulang wan uri panian a manusia si kulyawaw lupa na ayap ke timu uwan. So ginan mga uri pan wala. Imanto na yakaragin sa mga requirement ko ka panay haji. Sisan so ka pa masport na. Yakaragin iman to sa mga karatas. Kailangan ng mga coincide. Nabalagi dugo niya kagia tunga na itano si director naman budak ka pakalusot tano. Iman to na pupakokit tanun ko proses wagi nga iya akuan kapamasport. So makanini at sana pinay haji ay mapian ang benukenun ko mga masyayek tano. Si ko mga pipiyaw. Ang giraw sira na buat bisa mga rarataon. Naway. Nainukunup ke personal. Naadna ti ang mga syayek. Tabiyeta. Pinay kasi. Tabiyeta ko dirong giulawla. Makaumaro na banyan adna mga say kadip ni mga gaw sa jima. Sisa gyang kay may po sa na haji na nagtungdakan minsan mismo. Oy. Asisirak man so passport yang sa kanimya ka pa masporton. Na ibu minito ko ro nasa lakaw kay unutan yan namya mamsak. Takini ba kaya pituro na gyang kutay maanan yan na isa asay na di kasan pagunot kamalaan ni kaplaba na may to ako ikaplaba. Inibala ira na isa ni gusiwa dagangan. Agyang kaya maanan yan nakapnay haji. Na mamimilitan ko mga masayek tano. Oy. Kenapa inin ka penegusyo? Oy. Kagiina kasirbisyo. Matatangkad suraksan o sayek. Matatangkad suraksan o di mnay kadi. Bayadien. Na ayagi penggulaulaan tano na so mga sayek tano. Na ando man ikaw gupiran rakitan. Ayap keswa agyang kaya ka penay haji. Na so numanaik sana penay na sambi udalar. Napagilis ka din sa dalar.
Kaandi ikaw mo kapnay haji na politik sa miya kalala sudalar. Na aya kalilid na pagkakala. Agyang kutap kibete no sabab sang kota kya pakala udala. Agi to preparadun tano. Paganero na pumasportan. Ikadua na agyang kutay bete no naririparadun tano. Bangka kipagawa. Oy, yung utak ya panyata nakaipne haji ka. Nabenti ka sa lako bang kiringan nga next year ako din. Kapakaya digad makanek sa diyon. Nang kayo no, na inda ka ang kuta forsa na kapakaya suwalla kapakay. Na dinyan ra kay bagay ka kagi mas piya ka priority ka subay a ginawang ka adisuem anan yan nakabay Allah. So ginan mga uripan wallah pinakamapiyaw pinakamagaanon a proseso na pamimili ka ko mga sheikh na pakimbikir ikaw ang giniman to. Anto na imapi a penggulawlan. Anto na imapi a kiyugup karakan. Oy. Ka so mbebener kami ron na susaknon inshallah na pinaghaji ko man nag-sheikh ako. Naya sabo pakapsimbuta ko kumuha ko mga jemaah kan di kan sira ni mimbitera na anded ni kapakaran niya ina pag-schedule na kanada kami pendatano penganat na penaman na marantano makam bibitera itano kasi ibu senged na miyan de utano din su jemaah tano kumapi ayam anan yan na penggulaulan yan si iku oras akap ne hajitan so balasan tano Allah kati iya pena iya pupenanawag sisita no pena isa gien ka iya madar pa amalo mapi akasi sinawer katanuro na alungan. Nah, sanggi bu salamat ko lalayo niyo di ikambentay, di niyo ka pamamakinag, sisa gien ka iya di tano kapag live, mapiar kanu akapipita, sandra kanu tunay ni Maduna Maruhum, si Syaifa di Makota Ibrahim, Bai Suhaira Tagura, Anida Nasruddin Kanakan, Abdul Rahim Didato, salam rekanusan sansa Sikaji Ibrahim pagariakan ya Syekh Maruhum Jalia Gunda salam rekasan pebayaran Haji Amara Pakalna Samyaska ya mga FB ni wa edian kebetia pipi malo orang dia pasangan mati ya si Damin Alban Muda Nancy Manda Marhum Rahman salam rekasan bebem sisa yang kanan na mga darpayo Adnan Anwar Fahad si Kamsari Linog Anwar Adam Romina Yasin Asli Diji salam ranusan sa gingugo to singdi Abdul Rahim Sang Kipi Sam Momo Al Ihsan Gandamra Jam ga salam rakasan bayaw sa Manila Ummu Ajwad di Bulalayon sa pikir lalayon nanggaon Janna Damra Dino Pakatuah Masya Allah Aja Salma Batalo kakakano to ako sa insime pa magangan ako naman makoma Munira Muhammad Abu Muhammad Al-Jamal Haidir Sultan Nurjanna di Sumimba salam rakanusan Muhammad Mustafa benda niya taga ibang country Abdul Sabur Khan Nasib Manguda, Sinora Olao, Ustad, Idol, yung ito pagariang na kakakuha pakatate na miyo na mayor sa Bacolod de Calawi. Salam rasa na kay pagari kuha mayor. Yormi, Jaber Sangkupan, Odin Garo, Shafiq, Kamsari Linog, Salamalek, mga darpa iwatsing from Gimo City. Rahima Mailao, Panakawan Jamaluddin, sobrang sa pumatiya sa kuwan. Jalal di Salungan, Dino, Amin Ali Makaronsing. Si Amin, salam rasa. Jam Mangakop, Rajibin, ada-ada kan, Masya Allah. Balasan kan Allah, kulalayo niyo di kamuntay, kulay pa Hajamin, no, sige, piya kadali-dali, ariyakan to. Dino, Muammar Victory Sharif, yan ba Victory Line. Alia Baguan Sulaiman, Raima Magarang, makaniniya tayo ni Haji. So sport kabubulay na pakawitan ka dengan tama titimu. Si Xiongxing from Valencia Bukidnon, pakatasangkan, insyaAllah. Pagay niya kung saan maniramin yan tapa ko sa Bukidnon. Diyan na, waalaikumsalam, bubukulay. Paninta mapipiyakanusan, Jamila Ampa, watching from Manila. Junaisa, Masya Allah. Jal, Osman, from Marawi City, mapiyakapipitar kanusan mambu.
Sahania Haji Malik yang untuk Ariaka na benda penai Haji Abu Hamzah, Sarah Salumabau, Siti Naifa Makuti, nasi kadi. Salam na kung ako kadi mau. Paninta mapipiatan Haji Naif. Gamal makaronsing, salam rekanun sa pagari ko sa Tabuk. Arham Minsuari Haji Daud, Jamila Ampa, Muammar Victory Syarif, Abu Ja'far Al-Khairi, Abu Sa'ad Hamzah, Nurjana BBM. Salam rekan Haji Naif Masailigan, Abu Subaritano. Salam buriungan di Barusan. Mapiron sa membawa pipita. Abu Hujad Tangguti, Bambi Ibrahim, Abu Razak, Ibrahim Abul Khalil, salam. Yang kapipi kasih salam ini, mapiarkan sana kapipita, Junaida Makaronseng, salam rekan sa Kabiti City. Ulugi ako niyo man sa tikit kadi ako pangraw na plane, anak rekan sa mga pamisita. Syaifa di Makota Ibrahim, from Davao. Anda ka sa nukti sa Davao, mapiaw ni tam suma durian yusan. Adlia Mustafa, Muntalba Nabul Khair Badiyo Guru, Raisa Dato Amala Mama muna ya kada lain kita manawron mamate. Importante na salam rekan orang mapiarkan mo kapipita. Na aya pagpusanan si na ubed na mapipikirian na pagumrah udi na penay haji. Akebubaya tepeng kami pagunuta ko niya. Sisan so number kan de kapakaya kontak na ni udi na pag PM kanu si siya gyang kaya page sa pusar udi na so accountant. Anta numakan bibitira sama pia. Budi kalu na mga pamagunutatan. Why? Dia kan rekan mi premis so mapi akakan lagi dong untuk pengabubuit yang na libre sakakan mapi akakan. Kasoka kan na ketu ni mapi anda kan umatag. Uga idna so kapag pamagunutatan. Na aya pa naman na marantano na makabetat tanu sa tanda. Makapamagndo waitan. Na mabaliya saksi akasabo pansakatimu-timu tanu si surga. Pagibit na kan sa kanun insyaAllah. Penalamatan akan sekanu buperuman paninta langulangun tanu mapipia balasan tanu langun wallah sigo di niyo kapamamagin naglalayon peruman anak musul lalayon na kan iterun ubaed na miya kuha tanu sipia ubaedem man mga karibatanun na maapan rakitan wallah sa ayay sambiun wallah na so mapipia kasabapan sa katimu tanu si surga wallah. Sangi po salamat ko lalayo niyo kapupamaginag di kamuntay si sa gini. Di tanong kapaglib. Insyaallah, napupo naman na marantan niyo. Uman ala city sa kapita. Alita no mga tutuna. Hirap man ad na bangan. Nanay no kapo na marantan niyo. Ad na sambiyan di tanong kambuela na video. Ayatan no ki-upload. Kapara sa mga bangsa tanong. Pipikir niyan, kebubean yan. Agi mo ito kapumamaginag yan ko. Mga hindi uman na siya tanong po pa ko. Kailay niyan. Ad na... Dipkel tanang utauras. Salam rakasang pagari ko Syekh Luqman Guru. Sang dibu salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.